Lajkovački naprednjaci nastavljaju kampanju nakon što je završena pandemija COVID-19. Tim povodom razgovarali smo sa predsjednikom opštinskog odbora Srpske napredne stranke Lajkovac, Nenadom Džajevićem. Nastavak izborne kampanje koja je prekinuta, da kažemo, nažalost ovim širenjem pandemije, odnosno nastankom pandemije virusa COVID-19. Vraćamo se, da kažemo, u normalne tokove, vraćamo se i u prekinutu kampanju. Danas nama jako bitan i drag gost, visoki funkcioner, član predsjedništva naše stranke, Srpske napredne stranke, gospodin Nikola Selaković, ujedno i generalni sekretar predsjednika Republike Srbije. Uvek nam je drago i bitno da dolaze, tako da kažemo, visoke zvanice i u posetu naše opštine, da li je to stranački ili u neke opštinske strukture, da dođu, da vide. Ipak je Lajkovac relativno mala opština, tako da teško dolazimo i do izražaja. I uvek je dobro kada dođu, iako je tranzitna, uvek je dobro da ponovim, da dođu, da vide, da se upoznaju sa našim problemima, sa našim nekim prednostima, našim mogućnostima. Svakako to nama, pored marketinških razloga, odgovara i za neke druge stvari, jer je to svakako nova šansa za neki novi posao, za neku novu investiciju, za neki novi projekat. Tako da nam je to jako bitno. Mi nastavljamo kampanju dalje. Država je uspešno prebrodila ovu borbu protiv pandemije, zahvaljujući pre svega merama i predsjednika Republike Aleksandra Vučića, merama vlade, stručnog tima. Uspešno je prebrođena i pobeđena ta pošast. Odlične su i mere koje je donela vlada Republike Srbije, odnosno mere za ekonomski oporavak države posle ovakve krize, pored pomoći najstarijem stanovništvu, zatim pomoći svim građanima u tim određenim novčanim iznosima od 100 eura, to će svakako podignuti potrošnju i pokrenuti privredu, zatim ostale mere privrednicima od isplata tih plata, minimalaca do obrtnih sredstava i sredstava za likvidnost malih i srednjih preduzeća. Fokus kampanje je svakako, što i naš slogan nosi na nivou cele Republike, a i u Lajkovcu za našu decu, svakako da će najmlađi i Lajkovčani biti u budućem periodu u našoj kampanji svakako, a i kasnije, pošto ćemo mi, nadamo se, i najvjerojatnije ostvariti taj odličan rezultat, da će narod prepoznati i rezultate dosadašnjeg rada, a i naše ideje i projekcije za budućnost i svakako potvrditi to i svojim glasom na izborima, da ćemo imati i naredni mandat. Svakako u tom mandatu biće fokus na našim najmlađim Lajkovčanima, odnosno deci Lajkovca. Pored izgradnje i tih sadržaja propratnih za te najmlađe, kao što smo radili ovaj mini park sa tim mobilijarem za decu, drugih dečjih igrališta, ove rekonstrukcije škole koje radimo, koje su uveliko u toku, koje finansira država. Tu je svakako i taj veliki projekat koji mi očekujemo veliku pomoć države, a tu je svakako i sa Nikolom smo danas razgovarali na tu temu oko izgradnje obilaznice, jer u pojasu obilaznice se nalazi ta industrijska zona koja je svakako perspektiva razvoja Lajkovca, odnosno i alternativa tim velikim javnim preduzećima kao što je EPS, gde u budućnosti će naši mladi moći da se zapošljavaju, da ostaju ovde u Lajkovcu, što je jako bitno, i da tu stvaraju, formiraju porodice i ostaju da žive. Pored mladih, Džajević je naglasio da Srpska napredna stranka neće zaboraviti ni najstarije sugrađane. Veliki fokus države je bio i opštine na tom delu našeg stanovništva. Pored pomoći koju je izdvojila država, mi kao opština iz lokalnog budžeta u susret, da kažemo, prevazilaženja ove krize i pandemije odvojili deo novca u budžetu i odvojili smo sredstva za pomoć tim našim penzionerima koji imaju primanja niža od 30.000. To je već urađena i završena podela vaučera koje one mogu da iskoriste, da faktički realizuju u domaćim trgovinama. Pre toga smo i odvojili novac za pomoć primaocima socijalne pomoći. Džajević je također podsjetio na redovnu meru, a to je pomoć penzionerima čije su primanja niža od 15.000 dinara. Oni dobijaju po 4.000 na kvartalnom nivou.